lewat umanya kulihatakan maut pina kada baampihan nang apa jua nang dipikirakan beras cukup asam acan kutukarakan. Mai abahnya pian kada bapa rasaan hari-hari itulah kapa unjunan sampai rumah kita kada tak urusi hatap miris bila hujan ketitikan. Ayo omanya saya na isok aku mau bahkan kawan si Iro mau ijak membaiki rumah Upangnya juga kada ada banyak. Biar haja isuk aku membaiki. Hari ini aku tak janji lawan kawan. Tulakan unjun kami nang kahambuku. Pupuyunya di sana ujar ganal-ganal. Ganal-ganal. Abahnya kalau nang ganal nang bahenal kalau neh tahu aja ulun tujuan pian itu abahnya ay. Alasan pian itu macam-macam aja. Pokoknya ulun kadang memberiakan nang dicari pian pupuyu nang ganal. Sudah pasti pupuyunya pupuyu bagincu. Umay-umanya gana benar sangkaan. Biar haja aku kada jadi tulang. Pasarah pian haja memikirakan bila pian tulang ulun umpati. Biar haja isuk aku membaiki. Hari ini aku tak janji lawan kawan. Tulakan unjun kami nang kahambuku. Pupuyunya di sana ujar ganal-ganal. Ngapanya nang ganal? Kalau nang bahenol ha di pinggir jalan madang. Abahnya neh macam-macam. namanya salah satu namanya Alasan pian itu macam-macam aja. Pokoknya ulun kadang memberiakan ang dicari pian pupuyu nang ganal. Sudah pasti pupuyunya pupuyu bagincu. Umay-umanya benar-benar sangkaan. Biar haja aku kada jadi tulang.